Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Nibaruka mbere uje hano nitwa Piscine. Abantu basanzwe bareba video zanjye ndabakumbuye yambi. Hashize iminsi simeruka gushiraho video. I'm actually feeling bad. Ariko I hope you're going to forgive me. Akazi kabaye kenshi murabizi ko natangiye business nkora ama wigs, makeup n'ibindi ntago byoroha rero amasomo season y'imvura nige manje ku recording imvura ikagwa. Look like ubungubu ndimo ku recording anisa z'ijoro ariko nakundi numvaga mbakumbuye kandi numva nshaka ko kubagezaho content. Iyi video iraba ngufi ndashaka kubereka wigs mfite ingeso zikunze. Hari ngiyi ni 100% human hair, ikona ko closure yayo iri frontal igera partie imbere yose. Iyi wig ikaba iri kuri discount, ni ukuvuga ngo natanze promotion. Ama wigs yose ari kuri 50%, ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iri ku 100 yiguze ubungubu kugeza ku itariki 15 z'ukwa gatatu. I hope you're going to order yours because they are nice. You don't want to miss this. Iki nishaka kuvuga ndashaka ku I want to give a shout out. Okay, ndashaka gushimira abadamu uyu munsi ni umunsi w'abagore bakora ibintu by'indashyikirwa. Ariko mbere ya byose ndagusaba gukora subscribe, ugakora share, ugasharinga video nubona ikunze, ugakomentinga. Yeah, what you have to tell me, let's interact, reka tuganire. Ndashimira Rosine Bazongere Burkeria muri Papa Sava kubera ikiganiro cye Her Friends. Avuga abantu aganiriza abana babyariye mu rugo. Ni ikiganiro cyiza kubera hari stories abantu babyariye mu rugo n'abandi bagize ibibazo runaka batavuga, ugasanga birakomeje muri societe. Ugasanga kandi usanga ku isi yose teen mothers abamama b'abangavu batoya bafite ibibazo bisa bingana, ariko ugasanga ntago bivugwa. Hari stigma, hari kumva ko biteye isoni. Hari Rosine, en tout cas, yeah, you're a superwoman. She inspires me. Yeah. Wig ni nagari synthetic, nta nubwo ari human hair. Sinzi niba muyizi, hari imisatsi bita First Beauty. Ni abantu bakunda kwita human hair ahantu henshi mu salon, kuvuga ngo irasokozwa, ijyamo icyuma, ijyamo n'ikigudi, ishobora gushyiramo teinture, ariko ntabwo ari 100% human hair. Ariko urabona ko ari imisatsi myiza. Nayo nkuko mubizi nshobora kuyikora ushaka, ishobora kuba ifite closure imeze gutya hagati se cyangwa imbere hose. Ikambereke n'iyindi. And here comes the best-selling wig. Yeah, abantu benshi bakunda wig y'amarasta. Kubera iki? Kubera ko udafite umwanya wo kwicara umunsi wose. Ikindi kandi ntabwo ihenze, igura 70 gusa. Ubu ngubu ziri kuri discount ya 50%. Ubwo urumva ko ari 35,000. Can you imagine? Ntiwicare ngo bagusuke umunsi wose. Amarasta ari matoya kandi ushobora kumara igihe kinini, ntishyuha. Ubundi imisatsi synthetic irashyuha, ariko iyo ari ku zuba ntabwo ishyuha. Mu mvura ni nziza, ushobora kuyifunga uko ushaka. Ni wig nziza. Yeah, it's up to you to choose. Ikindi nababwira, ntago wig zose nabashije kuzerekana, ariko kuri Instagram page yanjye iriho, ndayishyira muri description box. Ushobora kujya gusura Instagram page ukaya wigs zose mfite, cyangwa se ufite iyo nawe ukunze ushaka ukambwira ukora
command. Nimero yanjye 08 2 0 4 17 gishyiraho kenshi ariko ya ushaka kuyihamagara ukakora order ushaka. Thank you guys for watching this video. Ukore subscribe nitarayikora nyambikwibutse. Ikindi ntago iyo ntarimo gupostinga byinshi kuri YouTube, Instagram yanjye iri active cyane, ushobora followinga BCM, ndayishira muri description box. Hariho ari ama weeks nkora, ari ibintu nkora, ari na activities za buri munsi. So yeah, I just request you to go follow my Instagram, Facebook BCM, hanyuma kugira ngo tugume in touch. Merci. That's it.